Hallelujah. Ranet Fangosaya Covenant. Inou Kapw. Inou Kapw tel Gunwata kata Inou Kapw. Inou tapin wiyang Papa Abraham. Inauan kot. Pwek yamen o sola kot. Apa son winani. Eko irtanan community nan way mesotoposon kot. Pwi yamen o sola kot. Rekamelele me Morina Pram tuweta kamuyongoy ran pukat. Jasa pakpaki ana panaramas. Abkita pakpaki atamena sola kot. So kano yaya nga Papa an poson. Inou. Covenant. Lokayan Y. Covenant. Tuweta Inou. Jesus got to kapuyala Inou. Nantiin katrail ka. May budi murang Christ. Chebani ukupana ranwat the new covenant. Lesana kisray raiso ipanjaptaranet mwikam sakala lakap. Iko sampalpan komyongoyan ipsapal chapanasa makaito korusia tun sampa minani nawa ap Syrian courts Syrian ipsapal. Okay, Rael minani Inou Kapw. Chapan chamanda kamatip saraw ng kayong current. Isa kayo wasaw kapang watak akosayat wan Jesus masani intran Inou Kapw. Okay, so intran Christ Inou Kapw. Van yung Genesis Isaac riyaw silu. Genesis Isaac riyaw o silu akachen masani ribangkiyanguk katawdok ngaterya ke inawama kot huyayang aparam nan Genesis katawdok ngaterya mepan wiyala we lapalapeo ibang kapayukata o kalinganala atom when wiyala men kapay. Ibang kapayata irailakan mekin kapayukata. Apo bang karyala irailakan mekin karyayukala. We korosen sampa pampakere. Yen kapay railta tuwetray kapayukatar. Okay? Niya tayo pang watak story book saraw sanang katete marang kokoto kauno establish kauno tapiata sapul mapanay san rin Papa Abraham koto. Giturin armasin sampa kauno kapukapukan kot mo kan ap kaitek sapul mangkot. Ari emasani wiyayangi nawa katoto kepan ngeterya apang uyaki lai we la palapeo. Okay, weya melel me kauna pilata Israel. Puya ke bosonan Abraham. Israel uya we pilipil makchay pangkikilang we nan sampa. Ap makauna mamasaniya ye maur. Okay, maur koros me pang uyala eo. Sang nakatotoken Abraham kukutulil kitail. I kitail me we. Kasambal wasapu eki malakay siluwano kasaya ngoy coach istokan wukila. Istokan wukila sapulma Inou me uyaya nga pramo eduduetel el rampukat. Kamui pilata kamuyan poson la kauno kamuyalar kisan katautokan Abraham. Okay? Kapay na prama mimipom through Jesus. Bilan sa wota Inou kidi ibang karyala irailakan makin karyayuk.
imakarata kamyo ngoy tas choken pay nutuk seli chakampul na leman kot. Okay? Ramaskin galong kang gitail, ramaskin paynet, ramaskin sansaran komat, atramauna niya taika school kiyayo. Engen. Archaikum na limang kot masanir me ime bang karyala. Ramasakan magang karyay gitail. We korosen sampabang bakare, yen kapairal tatuetra ay kapayugatar. Chaibanu dial nan storien Moses, storien Daniel, Joseph, David, Chaban udial Joshua, story kan kokodo. Taton Palestine apa uye pepeyang Israel re weweki me kota rail koto yeyang. Okay, rekilang. Weki arail kota kan regen wiya kota kong es chesansal. Koten men Israel ka esansalong rail. Nisongan manaman toto me wai rail sang wuwa sapolema katodong ka kokoto lale. Okay, sansalamao nan story in Moses. Nunran kauno parong rail ni tapok. Pero sang rail karakarang katipen. Ani bong esansalong rail ni fire ni siniyay when karkarong eken rail ren terpewape. Okay, o kam kamaray ni rail. Kay teko chomo rakenrong. Haron kauno masanong Moses kauno masanong. Okay, rakenrong. Kaporo ke me story puko men bangen ki aramas koros me sutiyang wawait ki atay kota aral mo yungan inangita. Okay, miya wasame kapan chaman storyin Nebuchadnezzar. Miya wasame storyin ng Babylon Joseph Puya Daniel, kaitek Joseph ab Daniel, laktak tilang nan kalen layon. Okay? Ako to save. So, durin nan story in Bible cheka kelang. Aramasakaral mong yung katang pueki, tatawagan naman titi, ap yet, re, kelang, linganan God, to naral ka no poson, uye titawin ka no. Icha mawuya orang bukat. So just story nang buksarawi stranger te sudah repeat rambukat. Imawuya. Aramas kilikilang wakilate mana-mana atay kota yet okay aramas kakang teton rehat mayer wow melel kota wakitu kala oh melel songkan aprakang. Ngari cewek terkatar nampuk sarawi. Kauna masani we korosen sampa pampakre yen kapairal tatwe chay kapayugatar. Kauna inokiti sapol makapay bomi. Okay, chama ino na prama sapol mamui o ay tungol through Jesus. Okay, aramaspan imejaikin testimony ki. Jaikin kate te linganang goto tame katan wiyatar. Paramasan kak. Asame atay gota igoti ni now. When inawen Inou Kapw me Jesus kiyang gatayle. So karyaw na rampuk na Genesis isak lemaw. Genesis isak lemaw. Irachigachig lemaw lelisu. Genesis isak lemaw, irachigachig isak lemaw irachigachig lemaw lelisu ma mia kauno arakatin kare ye lang likiyo masani klang talang pan lang o wato kusukan makakak puye pan tuen ngateren katoto komkan. Okay, kauno kasaleyang
Papa Abraham usun pan lang. En watak makakwata-kata. Pui pan tuan katotokom kan. Kapora-pora ke makamu usuko. Me Abraham songo-songon watakata rano suka kwata-kata. Jadi es cukup saya Abraham likiala kauno. O ime kauno katin kupur pereniki o sapulman kila. Okay? Kamangi tame Abraham masamas kila renkot. Masamas kila renkot puekia likialak kot. Okay? Abraham has faith in God. Masamasala e pungla. Totone soto yang ketail me ipsapal. Apo pungla renkot pueki eliki a poson. Okay, so como yo ngoy ketail ipsapal ama soto poson lalek tabit soto pungla renkot. Okay, emasani Abraham oriliki kauno o ime kauno katin kupur peren kila o sapulman kila. Rachigitigi suwa katigoto kauno apkatin masani yang Abraham yet ngoy kauno mekalwa yukasanger ur nan Babylonia puyen kiyanguk sapwet puyen wiyala utan sapom. Okay? En wiyala utan sapom. So matueta como yo ngoy. Miko sa yaer kitay puti miminan tip. Kita katoto ka na Abraham. Lau kitay lip sapal ren Jesus. A kitay lap kak kona kong ino me kauno wiyayang Abraham. Okay, kitay oko yusuko me kauno songo-songan Abraham en wata kwa na pantir katoto ka. Okay? O epiliko sa iyame iban patuan what pues ikiyang uker sapwat puen wiyala utan sapom como yo ngoy sa trip sapal ren Jesus nan lang kay te utan sapota saraw ka te yang me sampawat kajal passing through kajal data say la kwela le tuweta nan Porio nan tunnel yo maka say la kwela le pakapan lil palio. Okay, chay sa chokosan wasa forever and kauno bang wai kichayla o kapore kichayl to forever up. Ya chay panasame udan mie sapotayla mimi ren Christ. Okay, so Kalesia silu isa kwano. Mimi neugiyang kichayl kaslu na ran book. Welcome, Mailakan Mapachakachta, Yukiyang Kichayl, New Covenant, the Inou Kapw. Okay, Jesus Masani me intrao. Ime talen Inou Kapw. A kapuyala, Inou, Makauno yayang, Papa Abraham, Ong Digoros. Okay, Kalesia Silu is a kweno. Akachin Masani. Arkot kajin buyata ino kayong Abraham o kataudokeo. Emasani kataudoke kan. What? Esoja masani kataudoke kan. Meweweki aramas choto. Aemasani kataudokom. Meweweki aramas chaman yeyi Christ. Katautokan Abraham meyeyi Christ. Christ ekotin William lar komyongoy Paula peki ketrail pon en wiyala. And then Mila Inou Kapw. Okay? So ime ko sa yakeme ime puksaraw ka dete yang ketrail na ramas. Christ coach topon sampawat wiyala aramas puegi en katautokan Abraham a mela
nantua child pag child enter mela aramas tipan dua cha kawaliali ki child mela nantua child punya child pan poson lai ki child are mela child melan Syrian ko child melan Syrian nan Inou Kapw ma Christ katoke yang ki child. Okay, so Jesus is the fulfillment of God's promise to Abraham. Jesus got to lang. Maksudnya Jesus, we ang Abraham pan, gosang ya uyawi. Okay, pagkano, year, pang gosang niya, katotokan Abraham kan pan rasong usun pan lang. Tepi kan ponse, tapang gosang niya, pwede pinasar malawlaw. Yeah? Kauno nan pen sabol malimbak, emangiyar, me, dame, peni ban restore. Okay, prophesy, kokopui, o peni apaliala. Puso Deus ang anal me kakapal gila. Okay, so Jesus got to, puksaraw katete, again inta na ramas. Got to, we are ramas. Nanto mo yun, nantuwi. Pweki, makauno uya yanger, Baba Abrahamo, nan Genesis, en kakpoita. Apa ya? Gisi bambile watak, kalesia silu isa kwanomo, Record katin buyata Inou kayang Abraham o katautokeo. Okay, kasi katautokeo. Sitokos ko saya katautokeo. Anda katautokeo. Meweweki aramastot. Oyo, esota masani katautokeo kan. Meweweki aramastot. Ay masani katautokom. Meweweki aramas German, yeyi Christ. Okay? Christ got to pula imome through atay poson ren Christ ari kital papangala uyala kataudo ke kan. Kaporobor ke mesan sale. So Jesus ime representative, ime waliapan aramas. Jesus is man representative. He stood in man's place to cut the covenant with God. Jesus, a walian kitaildi, o ime kasinan te humon kot sam, mayroong kila peni, Pwegi inawon kap en kapalaong di Russia. Mong Christ, muring Christ. Okay? Kayon korente sa klimao, riyesak riyaw o riyesak o paisak limao Kayon korent riyesak riyaw. Pwetuan aramas koros arken mekilar ar miniminiang atam ituan koros pan yasatang maur pweki ar miniminiang Christ. Okay? Chay ko sa yayar nan Roman silu riyesak silu aramas koros yay bugiditip. So ime ko sa yaki rapan mela pore puti resosuki tipin kayon atam. Apueki achay minimini yang Christ kachay ban maurla. Okay, pambili watak puetuan aramas korosarken me kilarar minimini yang atam chay kusanya minimini yang atam man me chay yang kilang tepil konoti chay susuki tip.
Mabuksaraw masani chay susukiti po turor sangkot. Okay? Roman silu riesak silu, Roman bueno riesak silu, wasa ako katkatiti ang child. Child bugiti child turor san sabol mangkot kalangan. So chay megot maure child. Ay tuang korosapan, yes satang maur, okay, yes satang maur, wat ki chay pampileo maur ta. So chay pikasal, pues san salamao, chay pampileo, anda yes satang maur, pueki armin minyang Christ. Imaman paninda, kapanyangan ke maur sojuk, amen, banyangan ke maur sojuk. Arko munyar ko sayan yung soja pikasal ki. Wan sota ka minyang Christ, an so makip sa palo. An sota ka panya sa tang maur, paluwaraman pan mela. Palingan naman sa tsakak mela. Paluwaraman pan mela, palingan naman pan pitoy, kilikilantiyan paluwaraman. Okay, nan. Kemelara, Jackie. Amor ka pang kaskasik. Mapuye ki Christ. Kapang kilangnan lang nito ang buksaraw ya katiti ang kachail. Okay, karata chay solan, chay chukan masak mela. Chay chukan masak mela. Pil melan atail paninikan, chay solar konong makchay kalokong rail, chay solar konong mayayin suko poropor. Chay kalokong rail. Rayanger miminan Inou Kapw. Me Jesus Inou Kapw yala on di korusya. Okay? So, irajigajig paisak lemao, nan wasaw drop, paisak lemao. Kachin masani, popuk saraw masani, trapinaramas atam, uyawita o uyala aramas maurman. Atamin kayon di murio, uyala ngenen komaur. Atam kayo anda aramas maurman, aramas. Atam karyawo meyi Christ ngenen komaur. Gigar da Christ Paula kiyang ketail ngen sarawi. Ponasa ngen sarawi. Ngen sarawi mimrem yo rey. Ngen sarawi uyata tawon ki kot. Ngen sarawi sa yang ketatan poson. Ngen sarawi ki sangat masak mela. Pecaka melele inaukan. Okay, ngen sarawi painang yang ketail chailen kung wiya ko perangkot. Karena imepol ko sa yakame. Rajak pon maso ko megot. Panang poson wa so cha megot chaka cheta. Nan salvation nang kamorwa so cha megot yu chaka cheta. Pongen sarawi. Makainang yang ketail ngen sarawi mo yeso say ketail. Okay? So Jesus San salamawang ketail me ya bukan kayo natam akatstoni amen akatstote ko don kauno kapakata puye ni wangi arye fail akaryaw natamo ko don kapre yang tama kayo lusang. So sangan mata-mata kager ki yang komuyongoy ma Jesus katstoi kapre yang ketail tama tam lusang. Wat kekecil memorer nan me ekonong mau. Okay, pueki tame atam kauno utang kapekong atam karapana kapekepektaw. Jesus kotstoro kapre yang komuyongoy. Sucha solar konong kokonin sutar, kokonin mekot mol patra. Puyutani me kapeketan en buyayang kayo na tama Jesus kotstoro yi kapre yang ketrail.
kapure yang kecil pungan kakaun sapul makapagpengkan. Okay? Kat yang kecil karapan atay kapagpugta. So yaraman pul komunan kayo natamo ng koryapan kayo natam pul komunan tam atam kapagpengki tame lusang po Jesus kat to'y restore kapureto. Amen? Karena karena sama kaitan kuperang ko challenge sumaw, kaitan kuperang ko challenge instance what kaitan kuperang ko challenge suta wiyo ko sa yang tesasa, kacay kapagpagitan fellowship, kacay kapagpagitan ewang kot. So judge makon te pacaykan ansa macayip sa pala po kapure yang kacay karapan na chay kapagpagta. Makapan kompang watak mau kasi saya kapag katao iki yang authority yang pungan apa li sapol makapagpengkan karatan niya chay bangkilang sapol mangkot kapagpengka aramas a Satan pilwiya tatongi at chay puko kau sa wisan tatokin Satan o patapataki yang rail ko prangkot at chay puko po kacay milar ng karapan at chay kapagpagta. Chay mamorkir karapan at chay kapagpagta. Aramas koros mamamor absurda sapmitaral moren kot rawira prapaki ito. Ta karapan na ray kapagpagta. Taro ko ton buya. Or kung kampake chay mabag chay lanlar wiya rongorong nipong nonran chay wiya rongorong. At tirin naramas kukoseli hopeless. Resosa karapan na ray mimipon sampawat. Resosa kod, resosa ang kosang niya tuweta kampake. Kampake po eki resosa tara kapagpagtan buya. Ako ikin natkila palwara ray rin Satan, parang kopo, parang popular, and power. Okay? Okay, resosa tolur, resosa yang wrong. God Almighty, dengan saraw de Jesus resosa yang wrong. Ardo aja kampake. Pueki kauno kapagata aramas pukawang fellowship yet resosa yang wrong, resaik yang wrong eti. Chamandan sa EU conference ko sa Mimi Fiji, are missionary karakan kodo pakyo na niyo par sa kenggoba na conference Eurobordo sang Afrika aman ol me tuwedra aman missionary CMF kari chawdang nan wal andame ta ma melel sangon ronga ma me tuwedra Jesus men ay baba kala po mela suci yang rongati Jesus. Ay baba kala po mela suci yang rongati. Ay baba o mela suci yang rongati. Tama ya po yang kerong kita. Okay, so check up. Sang story po kawang kampa ka po right so pe we pongi trakai pongi juga pongi usuo maram kapagapengka apreso cho pongi the one who make it. Kamu yung ngoy kita lo kaya ngayon ta fortunate wata anso mau. Tajan tali puti jas so yang ko tajan morap chay ko irtana mo so chay gan watak puksarawi. Miyayar pasanen kalangan ng God po child. Aramas chika sutra tolul kenrong. Ime Japan asagame kapugapung kaima kauno katki yang child pungan kauno we o pungan apa-apali kaya jaga kaun apa-apali chay cho kaun aramas ab chay kaun sangon nge na kan mauye kiki yang rail rens cho kamelele kot o chay buko kapre rail to ren kaun iya apa-apali yan ma kaya tengkam kamo nga apa-apali chay len ngongki magareta sapol matay kalo kaya pansotay itaren membompe idre na ramas ko Rusia
Kon bagepan amaramela kecela sairela cai suja apa wali ni tuang ko perang kot kapure rail to na wing kot karta cai ban suja namana kapakap kiramen masapek cai le nai ma kakawan lopolop kuti tuang lien wai manen kesasak mas cepat nai ap limbagan koto konang mokitita korpelinda. Hello. Have you ever heard about, the good news? Kagak capiata mekot. Stiana neta punsasa. Okay? Okay, pak chekin punsasa kakaway sangap ngayon sa raw kong kosay. Ngayon sa raw kong kosay ya, ndang laban tuwan Jesus. Chepan nantiyan kaya niya kong kitel bike. Charma child broken English. Charma rabika sa raway kitel. Ab chepan anana chama nis kitel song apa li sabol mangot kapagupag. Arya ramas yan sabol mangot kapagupag. Atay katig ma kitel san sarawi chay kang medyo ka ng porto po. Kitel leo puina Israel akoy. Atay katig. Pwagi Israel sabol mangot kapagupag. Amasano kat masani kitel kapagupagitan apali. Okay? Apali kapre rail to renkot. Ari, chay pampilyang matangki, wairangki, ngongki, tamakot, ngongki te kupurki, So chay kak chap nana chay lokaya, ni sabol ma chay lokaya ampe practice ki, mumunay pang kaloka ng armas, iramin mentaki. Irmen dajen da o Apostle Snyder na kenyang kalo po ime missionary. Angoy pa song kapakapchori. So chaka kuya koros. Og chako nong kuya koros. Chako nong yang may rong po moni yang kamakit chon tatok te ruti. Chako nong kuya kapakap po chaka pakapakan. Makaw no kuya totong kanang sampawa chok chako nong sarapasang. Undayang aramas. Mere anana kamauren Jesus, So, kayon timoti riyaw, limawo weno, pileo scripture, te pileo wasan watawat. May pangkasali yung kachail puko, kayon timoti riyaw. Katimasan ipo kot, metaman miya, uaman pil miya mekin katokapana koto aramasakan. Yiyi aramaso. Christ Jesus. Makatin mayroong kilar pini ang kot. When katin torela aramasakan koros. Yeti men katedeo. Meparoto ni anso mekonong. When kasaleyang kitrail. Mekot king katin kupurki. Aramas koros, enale komor parail. Kot kupurki aramas koros, enale komor parail. Klang, lo kaya pompeo anda, kitien wet, mo amo, bana kisaka wewe ni tuwa na iweweki, kapaki ya kaiwe puroto. Kaiten ke suk mangeu mni ai tik tukai kum ya sukati mangan night ka tro pueder ko to kang raiso ape haso pe pro to pe men manga. Okay, it weta song galok ansa magas chusong kamasak ansa magas song kamu ya repilkin sarodi akan bil sarodi rabil san saro Arya pamila negitian wet. Apa kamapa? Pomot weta chay kilmasular, chay nanan chukuwi solar kakudi. Ngay Paul kasaya, the love of God compels limbagan kodo kamakitong rail tamaran buya. Okay? So, and so
Cheban study gi limbak nang kayong korente sak silu ko so ya limbak sa trogang kolangan aramas sapong are buegi atay limbaka petepet labas sapungong yo atay kange purala Cheban momong kitien wet mek jay saro ya rapil puroi emimre ran wet uya kapakapki buegi mimna Cincinnati ya sa metrinar mas pilkay longkinya Pichibang kak mi mamal. Yanane mi mau reach out tong population in wasa. Kauno pulia wasa. Ge karadai kakela kay child wasa koros me child mimia. Kom konong kilmasul ki masanang god. Sansaro ki kuwi. Kdiyan wat kila. Pweo tambang kelella. Ne maslalam. Nge o kuor memor ke mor mekot kuporke matawa Jesus. Echo konong. Esto ja konong kat tido sanan lang. Iyar katin buya. Tame katin buya op kamelele. Me uya yang kedai me ngalemang. Pi makayos chuwarong katin buya. Como yo ngoy. Tamin tak yes chuwarong abang puk tot trepel pipirwe. Apo kiti amor pueki como yo ngoy. Porta trepel yata sa shrink nurpana. Rrr pak mak. Apo mo italan sa ro pueki como yo ngoy mas chuwiya mo. Jasaikin yang wiya katoto ka na aparam. Koko Inou makot wiya yang aparam jas siyang mimilale. Okay, so jaman kasambalan tama Christ wiya yang katay list mediator. Mediator do ito sa kato ko pa na. Ay sapon mo ministryo ay ministryan ma. Iya ta ministryan ma makamsay kiyang weweki. Kdrasa kato ko pa na aramaso kot. Pagkita, Christ ye yasalala trail. Aleta Christ wat ke maur ke Christ. Kay dek lisarap. Te maramar mekak puil. Aleta Christ wat ke maur ke Christ. So, ya, ang Christ amor, niya kat sambawat akato ko pa na aramas. O kot. Is a mediator. Ginampungan aramas ukot. Ibru aluano apmet sisasalir totoken samoroeo me siksang melel totoken samorochekan. Tuweta inaulap tayo inaulap may kasaya covenant lo kayang way inaulap Mekatin kawata ng pungong kodo aramasakan. En siksang men maso. Pwegi akatin pasane kita inaulapo. Songkan memau kawalapya. Songta. Yei mayroong kilapini. Okay, inaw makot wiwiyayang apramo. Ako pulupul ni masan. Nangkadede marang cebang kung watak miya story kan me what ki kakaredin chapwen sili ata wapwen tantang. Teke kauli ali ki mekot. Kanini wang leno ikak raisoi santimpewa sa kakarapana hatintra. Was in try and seal the deal. Again, asan tamanda Papa Abraham, elelan sa makauno songa poson en buwana limbak, and mayroong kila na Isaac. Archay mga istoryo, apan ngapatan toko, akauno lukwar, and there. Kauno mangir
wana limpakong. Achay banut kailangan sa may Jesus coach to mayroong kila pini kaunood kasaliyang Abraham mayroong kila sapol mayeraso punay na Abraham sirikan enturala. Amen? Kauno inawang Abraham kilang taway nanlang banlang usukan kilang way bonset pingkan iwan banter enom siri. Elelan sa makauno pensong Abraham and merong kila penas rio kauno mangi sang ni Abraham apil bantakotir nasiryo merong kila kauno mangi Abraham pakongya. Apelelan sa makauno pen merong kila sapul mayeraso. Sapul mangko tinawong Abraham nan senesiso en kakpoita. Or igitail ka usuko, igitail ka bingo, igitail ka maposon la same God. Chalianger watawatong. Nan sapulman ko tinawong Abraham. Okay? Katawdok an Abraham. Same God. Met Jesus alayer totoken samaroweo. That met totoken samaro ta samaro kung yaragang goto mong god. Ragang goto mong god wato mayroong o ragnala ko parang god supelang aramas ako. Ndayong relta tama god masani. Siksang melel totoken samaro trekan. Okay? So totoken Jesus siksang totoken samaro trekan minampuk sarawi. Tuetra ino lap mekatin kawata nampungong koto aramas. Siksang men maso. Okay? So Inou Kapw me Jesus kapuyala. Siksang men maso pokita kakereti intra. Pueki yakatin pasan kita Inou lap songkan me mau kowalapia. Pasan kita Inou lap songkan me mau kowalapia. Giso tama Christ singkisang samorotekan wegi akatin uyala mayrongo. Okay, may ko saya nang katete marang raken intra payan intra marino kabana. Okay, boy labalap. Ama esotra tatongki intra naman. Apo tatongki intra sabol mangkot. Masaya. Okay, yeras. Lasinera, ibrutua o isaklemao. Because Christ is the mediator of the new covenant. Imakarata Christ is a child champion. Gay imikchay pungla re. Imikchay kopkopara por re. Ibru 9 is Ibru 2 o isaklemao. Imakarata Christ sa puliman kita token son kamaupan Inou Kapw. Uirelakan makot katin malipayer ren ala kapay sautungkan me katin Inou kiyang rail. Kaya kasampal kamuyong ngayon tama-taman. Patakot covenant Inou. Armet kaker wiyawi pwegi polang Christ
melapatar aramasakan sang nantiparel kan merawiyatar nintokan inolap merengo awiyatatok. Okay? Intang Christ makabandibe ntra anana keredi wen bandib. So John Inou Kapw Inou kauno yanger Abraham wekitip susuntip aramas kakoantip Christ anana Paula we ntao enkeredi o kapuyala inawo. Kareta kom kakuye kakasang kangko saya te kopor-porsang naninaw. Ngoy seriyan inaw. I am a child of a covenant. Okay, mia inaw ang quote mi mga tega cheshipan masak mehot. Pwegi inawo mimi po tel yang minan inawo. Aramasakan mesujib sapal, aramasakan mesujib kitan chang Christ. Eng ragak rong inawo prostriyang milale. Karata kambang kilkilem o maula nan inawo. Kambang kilkilem favor of God, pwegi I am a child of a covenant. Tama cheka deta, soja, poson, aleta, pui poson. Okay? Pampile watak. Wana ngilamawo, ngramawo ang kitail. Imakareta Christ, sa pulman kito token, son kamaupan inawo. Inaw lapkap. Pui railakan me quote katin malipayer. Okay? Kampan mangi maka malipilip. Kampan mangi maka mysterian new covenant. So kakakapakap claim right, pung, bay, maula. Okay? Kapay. Pui kiserian inaw. Ren dayo kauno masani puleri na opon Abraham Christ kostoi kapuyang kita jaga kon laleta ansa me chai strip sapali na wo mo inchanga transelinan matamataw ansa me chai lip sapali na wo ka claim nan ngenaman ayaf. Okay, I am chosen. Claim nan nganamuyan I am a child of the covenant. Okay, ngoy seriyan inawan quote koros I. Quote inogi di maula I maula. Quote inogi di poida I poida. Yaramin pega salki. Inawan quote koros a child. Magchay kami lelo menaleta. Abjail mir lale. Jailip sapal. Armet kaker wiyawi bweki Polan Christ. Tama kaker wiyawi. Jai kakeran ki kaptai. Okay, and the re en alle kapai sautung kan. Mekot ki yang railak kapai. Inon kapai. Inon karyala. Magarita kitin sunog karkaryaman. Klang doram kapai ko. Kotwan pempe genug. Okay? Armet kaker wiyaw puweke Polang Christ. Melapatar aramasakan sang nantiparel kan. Merawiyatar nintoken inolap marengo awiyatatok. Okay? Polang Christ kapuyala. Inaw na Abraham. Inaw kot metokan ng katite maring obil ng katite kap. Polang Christ kapuyala. Polang Christ kamaurala.
Okay, karata Christ, ime sapul machel champion. Inou chorus mo kom kung wata kata ng puksarawi, inouan ko oten mo. Yermen metamatawa ong men Israel ko. So I ran what? I nanti what? Same God. Same masanan God. Same in tang Christ. Same inou I. Kom ka ko saya I? De sapul may. De I receive it. That's me. That's my portion. Okay, I am a child of a covenant. Claim mo klole. Yaramen pay yan. Yaramen an matmataw yung sui gala. Hallelujah. Child tola ng kapakap. Mamiya ananan request kitir wasa. Apniya chay bang kapakapan sa what? Yaramen pagiyokot me. Tato proclaim. Tato kosoya. Chorus me Giko saya diam ponam nor chorus me sabwel mamui como aleta yaramen suik. Aleta. Ngoy serian ngoy pilipiliyo, ngoy poitayo, ngoy maulayo, ngoy aramas pung. Kita injang Christ. Mia amanan lukurianan kanin kodo. Kodo. Ni maran Jesus. Okay? Kutsutra lengi kamyo ngoyan poita. Kutsutra incense wood magchainsa na mao. Perenggi chalen incense na mao kot kupurgik chalen ko karta nam poson kot kupurgik chalen alle. Ya yo yang kital tuan nan Daniel iolen koto wiya kapakap pasapenge rangen sa utakan katrop nan wawa so chama. Okay, mapantala mia kaida koti uang ketail mia palia patail so te banking kapakapen serian nan tonpas serme kosan nan menia Inou chorus me chay watakata nan puksarawi atail yawana tay kamelele yawana tay lanane yawana tay laleta o pulpo tail chay bankilang chay ban mortalala ama chay punsa sa o suik Arichay so mimi nani known kapayata ka makono masaniyar. Okay, unmute sa sapal mo my telephone kan chay bang kosaya chay bang tikriyo tikler chay bang proclaim kapayen court on a child more. Ano munjiti tatok o tong wiki chayla a child tatok proclaim kosaya o ipo child o claim it o aledi kausan lale. Thank you. Mein count Jesus. Ipartisan kami. Ipartisan kami. Yang kami. Yang kami. Kamkatin makong ya. Kamkatin makong ya. Nakakiyang ya tibaikan. Nakakiyang ya tibaikan. Kamelele. Jang Christ kalep. Jang Christ kalep. Kutensan tibaikan. Kutensan tibaikan. Yang kami. Tatun kiyang kami. Kutensan tibaikan. Magyang ya tibaikan. Kamkatlong lalay. Kamkatlong lalay. Kamkatin kaunta ay maur. Kamkatin kaunta ay maur. Tang metkola. Tang metkola. Kidong yay poson. Kidong yay poson. Enka kamelele. Enka kamelele. Kakinangi. Kakinangi. Watak sabol mamumasan. Watak sabol mamumasan. Tang metkola. Tang metkola. Amen.